tosana salamu do jihani wa Komori wa tukufika wa mameshio harma dunia kamil bal nani meshio harma mizeri na zitabu na yahudu daraja tabu ya shahula Mwenyezi Mungu namoko weni wasuli daraja edira ike juma mwongozani shaidira tike juma umlatani biidni ilahi karim stawani jitara ujamumbavi asubuhi armanziani za fikira za nibamba ila hadisi Abu Itingo jirejeza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe hiyo hakimu yohukumu henamna yanziwa yohukumu na abo yamba baada ilo hakimu shayoja pipa tarehe hiyo todorundumuha yehabo juu badala yokaizana namreje imbavi harmai dunia arlonio yinu dunia rezo sosio ukaya zembawa za Facebook na zembawa za YouTube ngazijoro nesa mzima hamzima ematamko ya hahe armadaraja yokaya mwananti akaupangwa uchwai wanadamu waka ujitamkaje harara wakanio ne daraja ikawonesa zetambu zendazardi za rundumlwa hamara ya nyumeni nande daraja ya huchwai wa uchaguzi wabira emakatirala na huja nusu ya wandu wambao ngwa wanao nezendabo ne mahunzi ya unganyiwa haezi ya peu ya kiukatili ya kiuyahudi waenea harimwe Komoria hatu harimwe daraja ukaya kwa tina kanuni waista hiyo si kanuni pia zirwarilwa ziwasuli daraja bali hata usilamu wa hatu kwa tu muwaza wa umiliki ukaya si wanadamu maislamu kanuni na sharia rabidi ridoshi wangalia no shibimisa ibidi rido angalaze turuhani zahe usilamu wa hatu namna jerjo virili ya edini hatu unumasiwani no borari insha amani zeno hizo kaziti zirwarilwa wanadamu ambao ngwa wanao na ndongo amanda hizo warejezensi ya amani nti ya dini ya simamia warejezensi ya ungwana nti ijoka na irumbi wahabiliwa yukaya na mjarishi ndane heni mwananti achauwe eni mruika ongono masuilaha harima mahala hutoshi wari shamahala huloigozi shamvuyu famina izinge na kabila warenge Komoria hatu haigozi shamvuyu ngwafanyao heni zofanya wajimilikishe ngwanzo wa hada dunia ukaya Komori ngiho usalama ngiho unafasi yao kama mwanadamu yajitamke ngiho unafasi yao kwa wananchi wajimanifeste harima daraja yukaya wende harima masanduku wende wachague mru wa mwono maswila Zabarizi la bwana nsiri mihankodo andaru rikawana na uchai ula hokasi wa henjumezo ndori wanonizo uchai wako na nusu kilo kona robo kilo uchai bo wananti reka ula uchai ujimilika daraja yokaya ushilia za turuhani utimu kilo reka uchai koja timizi kilo nguo robo kilo au nusu kilo uo uchai namna yokaya mwanadamu Islamu yasimamia ne dini ya amini dini rahafu ya ukweli yeka na nusu kilo ya uchwai yato wananizo wala wandu wambango wananu uchwai
wajabanu warimilikisha ne mchwai warengezerezo sose waritimbia makufuru warilaza na watu ondu watu bidi warilaze nao waritonga manani warivuri saburi sema vuzi ya kapani warivuri saburi sawa warambie wahibuka mabashetwana abako mruwa ono rimirikingia rielewa embwana nziro riwania oka inumbwana ilo nziro oka inumbwana yangamiza roho zinji inumbwana yangamiza madzina menji yaburisi wabonsi yarandoza wabonsi na madzina yao ibidi ya dotufulwa no jadiwa har madaraja ukaya wanadamu wadoya buru huri ikawandu ngwa vumbu wao kwezi hata kwezi baada yavo rininkiwa ahadi wala wa amini yokae safara leo ngejo ufakafuni asumani weyendo uchoi wahe unwendo ende daraja endo shila robo kilo ayendo shila kilo ya wasuli kilo wanusu ya uchoi ngali jo ufakafuni safara leo ekomori ngejo ukunda raba ewe eritimia wandu yoke makaulu yao ya shinde ya wasuli daraja ya jao nelejua ya wando vanwe mwana mkomori ya nzo ya wasuli yeme ya kingie ya wane haki ya hahe ya kinanti wako mwanga mweshele yao rimi vanu ritomolo manani rimi vanu rifanyi waheni zofanya rika wakaidi harma daraja ukarika hama kapuo asumani wa ikajadhumani ya amani asumani wa ingwanzo wahuze wana wakomori onsi pia harma ya dunia yokaya warese wavoti wafanyi wa uchaguzi rahibi rakajahiba yondeze mvu asumani ya kanizo ya kawana ili wawasuli daraja wawasuli wa dunia hamandiyo naam riziwana heni kiasiraka ushinda rifanya heni kiasiraka ufanya rihabili heni kiasiraka uhabili habari zila ziwasuli daraja wakana zembale wakawona ukaya oni wahao waone sabala karna hamba kinyume ukabala wakawona wakaura mpira hele dingo izo karna uzamba kinyume wamba yemfaida nreda wakaniyo wende wahunu asumani harma daraja helila nam shana ritidiwa zekawardi warenga ahadi salamu Yusufa Ahmad warenga ahadi na mbeli za Mungu yokaye safara leo asumani endole ziza ouchwa iwakilo ya lonu hafanya kilo anusu aye safara leo na mweshelebo wananti ribaki rilinde edunia ekunde riwasuli daraja ukaye komori ibadili kena ujwaye komori ibadili rare jama na haukweli yamba biyezo ndabo naam mpolezo wabo rifanyi wache mpolezo wabo rendo wana makunku mpolezo yabo zila ahadi za rengwa na zila amini zaliwa ziwasuli daraja yukaya wananti wakati hana zetamaya o wakauhishale jimbo lila wakavoshelea siwa henjumer kambale jimbo tindilo karangali ya jimbo jindo aji loshinda wananti wajukubali wabosheleri ribone lechindo linuli jozini so wananti wadorenga duru no renge yara riwasuli daraja machuzo ya jochuzo harmale chindo hilo la shinda la baya imagama yaliyo harimwa imijihatu la shinda la unishia mwenje harma shahidza shilio harimwa imijihatu la shinda la nikawa komorima wasiliano harima daraja yokaya eni mwanadamu joka ho chindo niho ngujwele oka hakika le chindo linuli bala mawasiliano tanu ya rahisi rihunde majirinwe riele rero habala rihunde mama jiriele ala kuli halejo toli jorire mabala donda mama jabaridi harmale chindo lare hino yonde ahadi rabidi kebala wanansi waele wakale chindo tindalino kalinu ngaltuzi na le chindo linu no fa joto no fa nyora le chindo tindalinu kweza hata kweza riwasuli daraja ukaya zi ahadi zirengwa baada za rengwa asuma ni tola ajua bala hakaenda ya hadawe dunia wambia zo kweli maopoza wende asuma ni are support on
chaguzi uviri eneli wavira sha uviri asumani hamia hende mwanansi ndi arenda mwanansi haishia leji hashemeza ambaye safara leo ngejo ufakafuni sheit safara leo ze habari za jiri zinungari dasi nawe basumani kira ukiam wala wakaenda harma zevoti harima uchaguzi harima ula uchwai wafanyaje wahabili wamboka zenozinu tuzijua mtsana umasihu zenozinu karijaruma mru siri jari sahilishe bwana oya kenti ho haramu wono karijaruma mru wala wana wafanya resistance wajiwasulisha daraja ukaya wenji wa warengo wanja pirizo wenji wa wasawa warendwa zidoro wasawa ulawa wafu Mwenyezi Mungu na rehemu muslimu Mwenyezi Mungu na rehemu muslimu hokaji toa fidia he Komori ya wasuli daraja zila ndongo ahadi wandu wakauninka wanansi yoka yanga jofa kafuni muslimu hazishia hango kanga mitayari roho yangu ila wehandani shani waswili bale mwana Mkomori ya bidi ya waswili alhamdulillahi rabbil alamin leori waswili harma daraja wahibu kama haba shaitan koyaka waona mtana umasihu koyak leo wardi wahabili waishia kama no adui wao ani owade wao watisheka uyangwangabo ouchwai wardi waroho majomani wakaya zila wakauzamba jana ukesafara no ankweli zaminde zitesao zila wakauzamba ukesafara leo minundo wakati wardi wazirejeza ho mabangweni ngwazambao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baba nwandu anukwa tudoishilia zila wakahamba jana wardi watahama joma wanjia leo wanzo wardi wachoe wa Komori Mwenyezi Mungu mononi Mwenyezi Mungu mononi ngamshukurio bwana Mungu abo na amini bwana ni aminio kaya ouchwai ngamano na uchwai nsojo parwe ukana uaminifu wa uchwai wakati itoka uyonzi ebenge baada rionoza habari zila rijardi rihabili rishemeze ukaya eba eshawiri ndo ukawa nadamu amini uchwai tena eshawiri kaiti namna inrajina wanansi wafanyeza hao ukawa wanansi wajua mfumbacho waishia nida wende wachagu wa harma daraja ukamrenge ahadi okaya wakati ya sumani ya juhiba zevoti nga ijofa kafuni nga mjo utende wanansi wa mdungeni wanansi ndo watende kamja wadunga wanansi ndo watende kamja wadunga mtahama gama mjia mrudi mfanya declaration mkahambo kaka mjarumo wanawala mtaisa mzaza muslim harma daraja kai mwana hahe data muslimu haza suja ya mrumme salamu na mshahangu zaituni ono haza suja ya mrumme ya wasuli daraja ukaya hata uwa roho ya hahe ilawe fidi ya hai Komori mizeri dionao harma Komori hiyo harma daraja ukaya haende hachagua evua ya hahe kejawaziwa Lukmani na Fatihu warenge wafanya ujabari wa urenga wafanya we Komori wari wasulisha bala razida hunja ndae hadi waka urenga na mbeli za Mungu nono razida hunja ndaze hadi waka urenga na mbeli za Mungu muslimu hasa honziani hukanda ono hukanda bibwa razida ne jama razida mkanda huvie makati rawasili raona wanansi wafanya resistance harima daraja ukawa resiste warema mizinga waholelo aputu wa paraliza wa mji wa unroni harima daraja ka mji wa unroni uparalize si huzo waza wala wandu wachwai wahibu kama bashetoni komru yaka waona ni dakika ishilwa ibaki namna ya resistance wanansi waifanya izo wabidi waone se resistance baada bala ndani makubali wa uchwai mwenda mwachwai ilo ala kulli hal kwezi hata kwezi riwasuli daraja ukaya banu ngari mangali yaone ngareshe lao ze tarehi hawallahi billahi kande tarehi rieshio yinu shabalo wakati nge uzima walo nuktwa
ya tarehe jori la tasiwa henjuma ngari jundu wao ze tarehe za vira za wabaya hatu batuka ya zinu izo ngari koya johamba tarehe ya hatu rienshio har madaraja ya nafasi ukaya mdalahadha mrungu juhonesa falsafa mshinzi aloniyo dunia pia wa mwishilia ebenge aliwasili harma daraja yokaya balabahanu ngawardo barejei ila ni danziro iridinge hudumlwao iriwasilishe balabahanu Nyezi Mgungu mononi haini ni ya matia ari madaraja ukaya mtoka jumocho yo wakomori no uchoi wa hasumani watino kaya ze paroli za hanyu nga mjoka ushinda mresiste ari madaraja ukaya wanansi waelewe yokaya banu utahaungwana ka uono womrula tayo roho yahe yule wafidia ari madaraja leo ngarambilo ukaya makati wadani wakomori wahisha mizinga watawa wakati wadani akakozo mwono hakika riono warambio watawa na riono warengwa hombangani ula unrume ula usuja shariti diwaze ukaya ejuzi hata mwono daraja ukajuzi mwaka urengwa mjapirizo kawaja kama iti waka wanansi hakika kwa jafanya resistance leo wanansi wafanya resistance wabaya omjuaenzi ubalwa arima daraja ukakoya kaujua ka omjiula nguo arima daraja ukayakoya nzi yaka udisa wanansi warumia resistance yao ne jasadi hao kuhishinda respe Mwenyezi Mungu ajalie kwa mbabahanu muslimu nejaba muslimu wafariki kengo harma rehma Mwenyezi Mungu ajalie kaya wala tifidia Mwenyezi Mungu ajalie kaya wala wakaenda warundu mwetarehi ya nyumeni harma daraja ukaya wanahatu waje waundezo anziha etarehi ya nyumeni ya hekomori kwezi hata kwezi venge message ika muhimu ni rundu mme nirejeze har madaraja ukaya ila tarehe ngereje hiyo ewe esi rekonsi yo rehamba banu ze habari zinu eshawiri tsinda zinu ngasine shawiri shinwaji showabambaza uwandu wanu ukaya riono resistance wanansi waifanya wabambaya kwa jaoneha harimwa wakati mwinji wakaubahizo harma ambulance wakaulala misiruni kwa yakaulala rima nyumba hahe wansi pia wanja uhara wa shibibi ono wale aliwao ni wandu walo na misonko ya bunduki wanja uhara wa shibibi wahibu kama haba shaitani bwanansi ebenge lesuala ilote liri upande kwezi hata kwezi sikwa juzi na sina mfumo zaidi riono mzaza hatu nefami waroha wa jihundu harumashe siwa mjijengo shamaware baada abo riono uzuki watu Said Larif akamongoni ne mrienda wanjia armadaraja ukaya watijihisi kahonzi yani walio ngwa wawoche shawaelewe ukaya wala honziani walio bwana Mungu nde yawabalia nde yawadunga nde ulobavuni nao ili yawabiri yao bwana Mungu hawaruma malaika na nruwema ukaya mzaza hatu mzaze wafanu harizali ya mrumme mnasaruma wambe ya oze ya subuti ya waswili balabahanu sonti pia eni ujwamba nguano nezi ya pewiro hito ya hasumani hamba umbabanu fanuola ya waswili vala sindomba banu sonti pia ranzari waswili wa mnafiki wanguano hele dingo umbabanu fanu ya waswili vala dona ziri hunde sira amini mbana riwanaona makatili mrieka wanana Yahudi wamruka dombe wano no mzishia yokavanu nja shamiri heli ya shamiri ya leto ifala komori bana sumani de heli batura mshamiri ya mwenenya sifanu
awaswili hamarusa swili daraja ukaya mwono ula utabasamu na ula ujabari akaurongozo wanansi yambo kaya kabati mjoshi na mshangaze zinrongoza he asoma hasomo kaya kumrushi na mshangaza yezi mgu haripula enida haripulia emuhoi wa hawa Komori demwana nyasifanu adubu bala hamra sente hamre ya firo bwana ola hanu hero honti pia raoro wa mzingiza wanu hazero ngwadungo marusiwa wofanu wa mahanshirin na mine mahanshirin na mitanu mahanshirin na miraru mahanshirin no mweja ono ya marusa ko ya johamba wa mahaminji baada yabo ujojuo banu vorema ujojuo mbabanu vonjia nojojuo rohonyoa ono hasibabu ne daraja nezedulo eriziono harma Komori manenya sifanu hawasule daraja hili rijuwa ezajiri zabari nono yatujwa henda yarenga mekro yakaziza au yarenga telefoni yakaza mzaze waba pale au yakaza mzaze wako mandafe swali nguna warehemu zabari yakaurenga yedi yakaze mzaze wafanu balango tapalao tamboka wanu wanohara washibibi wakautapala harma daraja ukaya zila pia namna yotorbiwa TAT so harma daraja yukaya watika ujoleziza haribula shando shema so waswili riauni ye Komori ritoe makatili mafavalu msiru wa bambe Komori ringe nono hafanya zila sabari wasaruhambiyo wahenda hapo mwamba fanula katili selondanyi zabari mwakahenda mwende mwachoayo wanansi mwabenga mchoyo wanansi zoni zo mjuao mwende mwafanye esenario eni ujom aminini uo mchoayo onge na maji badala wengwe ejo aminiza nongo mwazifanya zila uze nongo mfanyao onge na maji badala wengwe bonono eni mwanadamu yankilia ya simamia eni mwanadamu yankilia ya tulia ya zorova ono yafikirio binadamu no uhayati kajo kubali okaya bala bonono bala zenongo mzamba ozi la bala zila nongo wenji wazishili yao ngwatungona kabla ndo wakati ukamese wanje wado sikiti hero hono tseha kava no dunia inunga machololo machuchuchu wali yo harmo hayati unwaba wazaya wasubuti yo waja warongoza ndujana uheya wado wambia mswala atana datani na nkushadi ala kuli hai on wamwangalia ni deheli wamrede ni wana madesanime ama hale radwanga tinki winki la po ama hale radwanga liona desanime wala retseha yunu deheli marendeha ni wanru mreba ule koti shevi haka ni wanru mchini yao udi harima ukatili mtou buhuria zahitibari somao neze badiriri somao rijisili hao risilihensi kamtuzi buhuria shanga mzitino mavushe mai badala yoti yaudi ngamchao zituzi badala yoti yaudi ngamchao mavushe mai daraja yukaya ono mleze usomo zabadiri ni makaulu ya Mungu kwezi hata kwezi riwasuli daraja wala wanru sanyi mzazi wafanu Mwenyezi Mungu asiseni ida bonono enda mwambio kaya ambamba habari wambio kaya makati waona emwana haho kahama bala hono mtume Mwenyezi Mungu najelieka ombaba hanu fanu yaliyo kaze rehma nezembebo za daraja za juu zimwalia mhawali wa nuru ngejumu buhuri daraja yokaya ombabanu yaliyo yaombe ensi duwa he daraja yaona oraha na nafasi biidhnillahi alkarim mzazi wafanu Mwenyezi Mungu asenida
hatomjusa hambali hata hamwasilisha harmashilesi waraboha rayero wanaziwana leda holitilwa nkondo ilo daho rijua ukaya lende lika intimidewa lika umarusiwa wanza wabuwe msohafwe makaulu ya Mungu ezenoza undremana hao waese Mungu amana wabazizwa msohafu makamtina rusa uba msohafu huo lekaburi lende libaziwa hari madaraja bati jobu hamru Islamu ende hombo duwa warenge mwana wa mahakume wende wamwe hantipirizo warenge mjomba na mbaba warenge leda holo walitabisha kiasi ili watijwambeza hunde mana hao eni manadamu mwenzo wengwe harambuwa haelewa yokaya bala ila daraja kangwanzo wabaezi habari zila Mwenyezi Mungu harisisiza harinosiza wengwe rido fikiri noelewa ezanziwa zardi zakazwa pambo za baziwa gari jourambuwa wala rirambuwa ukaya bala banza bangandongo fulani kweza hata kweza baada mzaze wafanu ya roha watu washiwala bonansi wakazila ndongotsi ndongo wakauzifikiri wafikiri kande makati nono enda renge telefoni ya kazi za Saleh Asumani Mwenyezi Mungu namlepediza umuri ya mwenzi ya daraja za juu ya unono na ungwana yake abo yalione komorila ende daraja ibadili heze nsaba mwili za hao hedamu ya hao ya triha heze mbulio warewa hasibabu ne komori hatu Saleh Asumani riono zenoza hunda mwana nya Saleh Asumani wende wa mkaza ze mekro wakanzo wa mrende nushitsoa hindu ari madaraja rele wakaila ila nazi ya heza mmea bwana Saleh Asumani rele wakaila nazi shanganzo irendwa ndrota Mwenyezi Mungu kaja zirenda ambesha mbwanazi kashihoboha shotoka homnazi ni hata daraja ikana zingeshi josamonti izo ndeza hunda Saleh Asumani nono yende mrumishi oruma harmaze salbulo nono Saleh Asumani hakans omasiwani malgré les intimidations malgré sa douleur malgré hakans ujeso Mungu amana no badua no njao msirini no juhamasihu ya swali yeomba mola heni mru ya dhulumu zensaba mwili zahe ya mrenda idoro Mwenyezi Mungu ujo mzubia harma daraja bahaya monese utungwa duniani akhira wajonde waone zetabu hizo zaze wafanu ambashe banu itinami bahisha banu ngamina wana banu ngwajwa wasolidara haju hata hawa wala wandu washiwala na mwangalia harma zerezo sosio mwone zenongo wandu wanwa ukambe sezi latino waka uzilinda wakawashiwala ukazila ila aibu ya hao warengo wana wakomoriwa warenda majulungu ya machuchuchu warengo wana wakomoriwa warenda hama banu wanutsi wanadamu warambu wao banu wansandu wabona hanywanyi wakomoriwa wanadamu wanwana ngarara wansandu wabona hanywanyi gardu jabdo renda naye komorinu wanwandu waliswa zazilia wansandu walona manyoka watafunye yonde helo wanansi warendo Salam ustadho mtukufu Said Abdullah Said Hassan Mwenyezi Mungu na unike wongofu ya unike jasadi yohima ubajini emakatili marenda nai mayahudi anu biidhnillahi alkarim heza Mungu na mtume ambarambe Mwenyezi Mungu na unike jasadi na mvuyu zo subuti ukejumo habili werambia ze habari zo kamungu habari yenshijau na ribajini wanru fulani biidhnillahi alkarim ya ustadh ebengeri wasule daraja ukaya leo wandu wala washiwala ababao mala wapulia miti samihi Said El-Arif ze habari ya ramba yokangwa ngujora miza kafubiti tisamihi Said El-Arif ukaya raili de jasadi yalonio raili ndo utayarifu walonu ari madaraja yokaya leo ya wasuli daraja yari wasulishe harima revu tsainu raka ureve ukashe
Heni babanu walonga nansi ulo harma zango sadelari fumola ngumaswili. Koya johamba wandu hamanda wanu samoyo ezi ya peu ya makatili ya marenda nai. Haki! Wapuo wandu wala wajebanu. Wake jumo bambazo wana wenza hikma. Wake jumo lapiza wana wenza hikma. Leo toi sadelarifu wala ulonono hajangu nasabisho sadelarifu. Yokaya ahari. Yende ya hadafanu ya wasuli daraja. Yende ya juru wasumani. Tabunda boya kaizonda abo. Shaizo tinongoyo rajonya mize karamoka ya rikana mahadisi sina. Sa rajo karakana mahadisi sina fanu. Shaisa rajo karakana mahadisi sina fanu kaza jwa virajau. Hoka ya hajo zenozi joroha. Hema pitikili. Wali yo harmaza mwanazini. Ngono. Hema pitikili walo harmaza mwana zinu. Wono. Ebenge nga mzambo banu. Ni habili zuki watu sadelarifu. Yo kamiti usamihi. Si usamihi ula urirwa raka fubiti waramba. Oke zote zenongozi lo yabo zarifunza moyo. Shawati mongo ni noa dhulumule toifa yo kaya hurumishi ni waziri ni udirektera ni ndongo tiji ndongo ndini za heda ula. Amonde za habari hizo kinyume hukauronesa daraja ya politisyen ukajumofanya inamna utarowa nansi za turnua za mpira inamna utarowa nansi za konseri zokawa nansi tujuru watoka jumo fanyana ndongoyo ili we watarua we politisyen harima daraja waelewa embale ne falsafa yoshinda uke karibu no wanansi ibenge eza leo raunao heni wakati walo manansi yalo msongefu ngosa ruhombi yoko ya jwambazini washi wala toi sadelarifu arendeje mramaje hanasabishiwa na ndo anasabishiwa na fanu yende ya pa fanu yake nda ajuru hasuma katina kufurumbi watu haba sadelarifu zabari abokaya washangaya hokaya zila ndongo zao wakauredowana nsize no zila ngazenda we dunia ya bale mama fanu ya mbehe arume dunia yende yambe wananti yambe dunia zetabia za hundre mwana hao zetabia za hundre mwana hao ebenge ala kulli hal mandandara international no choice akoliswa ebenge ala kulli hal lewari waswili harima dunia yokaya nyima amini zuki watu sadelarifu tulia ba ngawe na masoro da hokanga sibano karna ukara adhirio newe tongolwa manani ni wanadamu wachwai waro uchwai wazunguli yao zuki watu sadelarifu ngasibanu sindo wanashe waho wambana ra amini zembana zinu rijua ukaya heni ujua saidia ujua jusabwe yo saidia zembana zinu singarjo ukarjo ngarjo mwehansi hoenda wake hoba vuni mamzaza hatu mzaze wafanu no wanashe watu waka harma depression harma daraja ukaya waka utabiha hadaraja nziro waka ukoza hadaraja nziro koza imana nyao wabo ya rola hitwa wakoza na heli watabishi wa watu kauranto ampe zuki watu sadelari foka tao wende wakahoba vuni mwao ulohoba vuni mwao uvingili hao ndawe nao eni zijoka wahunda ngazo wahunda dawe nao shapo zuki watu sadelari yonde mana kangwa jo puwa eni ulona hanywa ilondaji ya jebanu eni ujokana na jisi ya mbengu holeyo ngari jo halale bingo siwa henjume kana waswile na jisi wajo kanza wa holeyo ngari jo halale dingo waelewe ukaya wemna asaruma wambe ngoshangazo ekatili mreda nai humalauli yose ngaoza hao ngazi washangazao ngani ngwadingo uvibre eka watu uona ifo pange heni kuno heni tabia mbiwa ngwaju hamba we mvura nsuli ngwaju hamba heni daraja tabiambi ngwajo unasabisha tulia banga sivanu ngarijo urenga
Gari jourenga ina jisi yori hale jau wari holeyo. Kwa na hunda mbaba nubobira. Jusa shahitwa ya Saidi Al-Arif. Njia henu mala honjia udeno seze tabiambi nziro zinu wandu wazifanya. Warendo kwa mwari wa warende hama wanu wachuai. Yonde mesaji hangu na kamuhimu. Nivehe haku. Shavale za mandozila ntoka uzibira. Shainu nde mesaji ya ntongeza. Ninjie daraja. Hehe limiona wandu arawa. Tadilarifu. Tadilarifu arende. Ono. Wamanansi. Ulona uhuri. Yoka manansi. Mkomori. Manadamu. Mrenda na hii. Wii afanya makosa. Helera ya harmai daraja ya rejimu. Ya marenda na hii. Ya subuti ya mangu jorwa kafu miti usamihi ibo Said-Al-Arif. Wala utiziye holo hujabanu weta hawa nanti samaheni wakati ujoka urenga mrongozi. Mzo utahe todo tawa nanti samaheni na mnisamihi mimi ti usamihi. Wallahi billahi shallo na ujudi na mrongo. Itoka uyonti. Ti usamihi hamgu na mtume. Hoka watine ulone makosa yoka kari usamihi. Waka kujaraba zemali za daula. Kujaninki wa hata dhamana daula waka huiroto. Ono. Si usamihi bo Said-Al-Arif. Na uti kamhara hodo. Beshwanga we harma zemedia za dunia. Ono. Fanya daraja. Utodo tasama ho wanansi. Ngasi banuru dorenga misama hayo. Ya Said-Al-Arif. Wasijofikiri yoka hamaka warejeza wala jana dia karma za sizi wala jana dia karma za jana karma sizi wakati ili uharede nainda huu harama na huu ebimali za ndo za daula nazi ono mali za daula nazi vianji ya kana dhamana ya raba au ya humanai kweza atakweza wanzani wangu mnidungao riti latiziwa edira no wanadamu wanu washiwala hata wajona na mama afanu ya njie wasuli daraja njie harmashesi wa shahatu washiwala onti pia wala tazembuzi na mtaho maala ziliyo zembuzi wasilata mtamikaba mzifunge mwende wafungie kwa mabavuni mwa orione kangwa jo urutadi mbavi ba wala tazembuzi onti pia kariti waza mzima renti mzima onti pia sio jabanu weshi wala wechafuka ala kuli hali ebenge atampaka dawo gani ninkozuki watu Said-Al-Arif ze jasadi za duniani yuka yake nizo ya subuti ya njie heni honjia ze tarahamfu zambao harmaze rezo sosio jikosantre ufanye hazi haho hau binadamu haho usilamu haho chawe hizo banga silanu ngarjo hale malingo ngarjo te malingo zenrongo hizo ngazjodo rirema sineze antibali za haho bo Said-Al-Arif ukema washiwala emana washiwala harima daraja ya nrongo hamada zinu ndabozi visao zenyi wengo zao ngazirohora osakuru Dr. Mr. Hassan Msoma osakuru Dr. Mr. Hassan Msoma nga umapasata wabidi wende wawangalie wanti pia washiwala etabundo watoho majini walo ayer yonde etabu namna ajenro kwa ushinari walibe mbonzi Dr. Mr. Hende ya waju habari kango kawani nkwadalo wakalme aboraha ngamjoshi wala sharaha wallahi billahi ngamjoshi wala sharaha na muime inundengwe shawo mkabara hako jaja yese ila yakazwa bwana Asumani boso juu ni bwana Mungu ngejo wasuli daraja kanyonsi pia ngamjo usaru hambio mtawe amjouzi rodi ngoni nyonsi pia hokawa nanti ngwajo urenga nti hao atampaka dawo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usuf Suleiman mbamba tseunikaze salamu anyonsi pia wanzani wangu ikaonga mnidungao Sheda Abdu Mwenyezi Mungu na unike khairi na ukweli anyonsi pia nyimnidungao
amombu Mwenyezi Mungu kafuhambi Abderrahman tosana salam ngarjona ana harima usalimina ngarjona ana harima mwenje ngarjona ana Abdu Othman mwanama mtukufu tsunika khair inshallah ngarjona na harma mwenje ngarjula wa shahida rilawe harma zenyora rilawe zenzaya nehudu rike wandu yokaya riyeshi dunia biidhnillah alkarim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mpaka daula ya haki.